Good evening kadu kawe phanta nela busona video selam ji pu mas sapta kache segawe bon chitami ne konane ke namba mohune GPS bang turn left and you will find your fan eagerly waiting for your video pomat se nangle rongla so turn left pomat se pinungwe bang ke daan se sang kongla let's talk funny. This is episode 1 non ke kai himi di non na kai kimi phai tum langdam sinang ne langdun piklo lapen theglong piklo lapen ason ben ke ingnek me especially technology pen si aja da sonda nang pajoy ki bomlo lapen nang pajoy pik lo lason si smart home device smart car smartphone sita ne mathalo lapen ne lang bomlo kuson si lai smart device dum itu bed sit ka chi dulong na pajoy dun ki thekji social media non ke anutin da social media account ke doreblo aprang hot ke social media long ta birta ka en ka chelu je phancha birta mission lang bo social ne bo po phancha sita non ke social media long mat si kumar ar leng pipe aning ke dogma kumar asal bi marso si kumar ri sumar solo ke kadun ma lahai ji tame tum thek dun lo mate lahai birta ji tame tum long do lapen an parta kumar ar leng pipe aning ke dogma lapen pini ke kumar amuni tong kumar akor jang ari ke kroy dun ji ne lahai birta ji tame tum rep dun lo itum pangsu social media pen joni non ke jir pong bong ta birta chi en teng ai tanang ni alang kupi si ke claim apo ke itum Facebook lu chogo alang story chi update boy pu dak pen system alang kupi ma ke claim itum chini dun bompo lason si nening ke dogar lo so phone story ka chi update lu prudang te light ki pido sita ne phongra ching ki ke pen la story ke post ke thek dun long lu prudang te ningkang sam I hope ko banne abang phu bang phedum ke ne subscribe barang bong penta ko ne aboreng awar sai ke claim atum ta do ta hai aweong pusita me konane private school long bangke athan bang asai ke claim atum da dota hai hula song bong pena bangke neta lo pu nang ho itum manghume me lapen chema tha tha kam ke claim long ke lang hut ko manne bangke nang pang e hectic kali ko manne bangke tersi ko manne bangke ke chu hormu ason ke wan lapen la kaduk ka vetu bangke ba kareng la sopot chumi pigji badu hala ke wan vega bang chechu dun long de aprang ke dam tang video long ta pulo non ke arlusu online ta long lu lasi aprang ani hut penon ke obe ka chingkita prek piglo non ke ning doklu prutang te phun rvra ing doinon kumar phasin ning kang sama ber tamno lasi non ke online game ke pathu tenglo yong sinang hided lo prutang te congratulations you match a person with 12 person in it la penhon la person tum Facebook long ka che posi ke niphan ning nang dog bangawe searching for true love no one love me lapona kahilo lam litang rolopot ne family lam je thamse nang de ne family ke kaprek a family ason kali prek chat ne pai kai ta an ke chohut han chu nang ji pu ver titi ne ta pai non ke ingora flip yang tang lo nang than ver nang dilu alang la puson ki pu the bang ke halpu social media lo nejir pu tum pen chicken chow momo ke cho photo bang theglong elu pu bang ke pabin check lo lasila ang litang roglo podon ke online shopping lam ta masap so je than do na online shopping ke apirthe amatsi nanglar phidlo sonsi parcel nang lelo te arlo kupine ki doji po bangke mathate laso a parcel a box ko sonsi kang puji ma bangsi matharok la sonsi kumar ne lene birthday hood gift nang ki piason lo ahom ing puak pele jong si kitchen arlo kibi holmu pinakta chini ne delo mone che mathapo laso hormone ajo por phai hini se ka order make thu si ber tam lo la ne kupisi ukulele ka order lo guitar nge ro thek thise lasinang tumang lang tha ne ke nardi masab do chat lasine arni serni mathalo gym du nang po lasine la puson ma tha ma si gym equipment sitame namlo ni bethang fitness je phan lasine je ma thalo ne ke kam ke kemta select pick jong si select pick pro tang te labang so treadmill long ko son sine kaji athe labang so treadmill pen nege ka chelang select ka ching hona tumu ta thik pi la pen ni smartphone long fitness apps ta do la so apps kaita notification nang pa lever hala bang so notification long nang ni thom lo ke log in e thilot ma pilo pusina la si alam ke do pik lang si ta me let's talk funny about Salman Khan la si ne pu po jong si Salman Khan ta arlo so ke propose lo tang nang tum kroy onjima on lang la solam hek lang ke hiraman de long a actress Sharmin Segal nang tum theglong de ta hai athema la ke OTT platform long se ka release
Sharmin Segal bang hala so hut ning kan hini ki thom an bak sidola Salman Khan ke propose kepada lai pen alang hulo bang so hut ki pu bang ke alang ada masar kang thurji apan nang kroi dun jima bon sita me Sharmin Segal bang hala bang so hut no pusi ke thakdun laso alam hira mandi a actress e times along interview ki pi bom hut si kache pakla हमदिल दे चुके हैं सनम I actually register meeting a celebrity for the first time and I think I was like 2 or 3 or something and he said will you marry me and I was like no. Oh no. Agra along inut dasar pi mat apenan me kache kak ji aphan ka bor I athe alang sikap ho akur kure ke wan piting ni det ajoy ne Arlo so bang ani kang samlo te kaita apena na long sikapo akur kure kaita chupadun vertiti. Bons na mela bang so niya bang one thing ni that. Labang so ke wan pika ting ni that pena join ni arlo so bang kachi kak ji aphan kabori. Labang so lam arlo so bang apia pohem se kaju hud hud lak pensi police local police station long FIR kipidam. Lasi pini aphan ke chok kai pobon. So I hope you guys enjoy it. Jong si kanang sarang tom kaching kiji plotang te aber description along email ID si tamedolo. La penang letum nelipan Facebook